Le fausiaina o le control tower ma le Kate House i le wafu. Ai mai se CCTV system. E matai tuina ma si itia le saonga le mu. Ma malu pui pui o ngā ruenga whātino. Ma mea tō tino lo ilunga le wafu. O nisi o vaenga te tele. Ua mai ai au fi ai le masini wha ata tele mo container x-ray scanner. Malona fale wha mautu wai. Wha pēr le fale mo le sueina o container mo umia. O le vaatoso e whaatonuina le au maia ma le toe ave ese atu o vaa i le wafu. O le poloketi mo le whaaleo le awala Central Cross Island Road i polu mai si umu e tau mai tanu ngā manono e feso soani o tupe whaamea alofa ma le whale tupe o ati nae o Asia. E tusa ma le whaasful miliona tala Amerika mo whaatinonga le ati nae mo tau sanga e fitu lua o i le lua o fitu. E au fia ile whaalea o awala o ala vai, awala savali, ma le whale tali pasi, inisi o vaenga. O lo whanga solo le whaamai aina o le vaenga lua, e amata mai si umu e tau mai tiavi. Mo le vaenga mua e amata mai tiavi e tau mai tanu ngā manono, pe tusa 15 kilomita. O lo whanga solo ilo ilonga o tau fonga, o le nei vaenga o le ati nae, mai fuafua e whaamai aina i le lua o lua fitu. Nau fionga whonga. Ia, o lo tu lai mai whawila rea lo fionga ni minstau. Tupe, ia lo fionga mo le avanoa. Na si vaenga le si whamama lama le sau nonga. Sau noi. Nga tama tai minstau. Misel tatu awala le masi umu. Langa e counterpart cost saka kou. Tupe le ata sau tatu malo pe miliona. E pe ale awa wai tau sangta itas. Nasi ima tau le nga luenga le lau fionga. Mal malo. Utele tele whawhita au. Ke ngata le umi. Ia ala fo ko ala kungaso ke ngi ko ka eti. Wai si ko ka nga ile yai kampania mas leng fa la wala le mas ko la ngila wala le wala ngale fo ika ko ku pe ya loi ya man fa la lava te lai ma fa ta ya te lai e so pe se fam te langan ka poetas e wo sa ula mai me fi fa ya se sa no on sai ma la o fionga le sui parmi se tu atu pele avono o ngaruenga tele ia pe sa ta ua o le polenga la ia o umi kele delay mu tele ona toso ngaruenga ia le ua ta ua ne le sa fia bon sitala I mafuanga a pe fo la si tau fa popo I ngaruenga ia le sa ta ua ngaruenga le I le wafu fatele no le wafu le mtautu o tato alawa tem ia mara wala la le Cross Island Road le pe on taua le amase au masenga luenga on time le wasa taua le fe ngale mistao ele mfonga fonua le marketi le sa valalo le sa ofisingia tasi foi nga luenga le foi tilei o le fia maua pola mafuanga walaina tuai nga luenga nei e pela le nga luenga le o le alawa tem fatano tele le alawa o le soani o le tupe fa me alofa mai le tupe la langi sila miliona kara amerika le me fa yai e la ia ingam tu ungo o soani fa pe pe al mafuanga na le ala in sili atu le te uafu wa umi le tilei ia e fa popoi ni si tau to tong e pe fa le tonu e soani tu langa le ma fuen tu la yatu mo fa lalo ia msalo le la tal menino malo tu atu le avono lo fionga sui parmi After tele, atono le amanino le saunanga le feonga te mai tai in stau tupe. O le saunanga le otilengo tulanga watina. Pe tai o fafita uli o fatinonga. Ia le atali atu sistemi muliane la o feonga fontalai. Ale o lo maua umaia. Ia finangalo feonga sui fai pule. Ngata ile temi sa no. E fa mi se foi na isi me fo yo mai. Do fa me wina la fion. no fafta ia o fianga fo vetala ia me fi fa sa a fa ia ule sa no me seranga sui pa me se me fo tua isi la in handset le tu si umaya me yo totala tuai tu langa na ma fa lano ia No fion. tu ma la o fionga le sui parmi Nei sa ufa ma wina le sa nanga le fion ile. Le minsta o ile sui te ta ile tilei o le wala ai me se foi na le o telenga o le tulanga
o le whaongaina Seleni, Poloketi nei. Pe ona te lenga lana, e lena o le Crescent Island Road, maisi mea. Ia atono la tari atuai. E whamari atu pewa pe o whao le talfi na ngalo. A pe o le nganga lena. Nanga leo walau maisi ngaluanga. Ia pe o le nono te inga lena. Ia le la tari atu lona te lenga lau whio. Ona ngang whalor. Ia, ma ua mai sui, ia, la asau ni mai le fionga le mistao ngā luenga te lea sui pāni mia fo i lon taimi. E tari fo i tau tu sol whau la vea. Whau sau noanga lau fionga tamatai mistao. Taftai lau fionga i le whewhetalai. O le ati na o le atatou o atuai, o le tatou Samoa Aviation and Road Investment Project. O lo whanga solo fo inga luenga mo le Poloketi mo ati nae, sa amatalia mai lua o lua e fofuaina e whamaea le lua o lua iwa. O ngā luenga fofuaina mo malai ba lele, e au fia il whain whaavai mo le ati nae o vaenga savili. Aviation Sector Strategy Master Plan. O iloilonga feasibility study mo toe whaaleia, ma whausia ina o tali ngalu mo le malai ba lele. Iloilonga mo le whaalau tele ina o malai ba lele. Extension of airport runway, manisi o masini whaatontonu, e mo o mia mo au nanga o malai ba lele. I le tuo awala, o loo whaanga solo ngā luenga mo le tusi ina o ata, mo vaenga whaaleleia o le awala i ala whaalava, ai maise saunga le mo awala kolosi. Wa mata fo inga albenga mo mia tape na ai fatara noanga mo le tusina o ata design o le awala le tu tala fatai se sae East Coast Road i Upolu mo le faa mua i awala kolosi wa afia so i ta fenga e peyo eva salelesi masalu o fata. Tato wati na e o le Multipurpose Alawa Dam Project. Lea sa fesidi ai le a fionga al faipule. Poloketi mo le fausia al fatano vai ta ele ia lawa. O le nei ati na tele o lona tau au fai se lau sifun maltasi. Tesi malua sufa miliona tala Amerika. Tupe fa mea alofa. Mai le fale tupe o ati na e Asia. E se lau tesi maltasi miliona tala Amerika. Pa apea le sao le malo common contribution. E se fulu tasi tesi mai sufa miliona tala Amerika. Mai fofua ina le nei ati nae, e whaati noina i le fitu tausanga, mai ia Iulai lua o lua lima, ia Januari lua o tolu lua. O le sao le malo mo le nei tausanga e tasi lua o lua lima lua o lua ono, o loo atangia i tono tato talo le tupe. O whaati nonga le nei ati nae, o loo tau wha mai al wha mua i tangata whai ngā venga mo mia, ai mai se i la tō o lo iai le anga waa wha pitoa, e feso soani le malo e fatino ina le nei ati na tele ina ia ilo le lay design ma fa mauti noa le saunga le mo ma le anga ngata quality o le nei ati na tele o le vaenga fo o si o manga e ave ia il fa mafa ina ia mauti noa le ia o awala e faiti ti ai le afa ina o vao matua ma le si o manga i le nei ati na e vaenga ma oti o si o manga o Pokalame Pasifika mo tapenanga taliati swing o le tau. O whianga whangtalai. Ia, o te mea fia whaasa. Lo ia le whau la vea le fionga te te le tuangai, ma lia lau fionga. O le Poloketi nei e rea mau atu se lau miliona. O leo te whalonga atu saunanga a le te maitai minista o tau e o se vaita ele. Era se vai tae. Pe al tato vai telefone il dam ma vol vai da mafale il tise e mal ta finga voi le o le vai a one a lolo vai ai ia pia il fatto si unga e se foi i vai ala ma tau tu pe al sal na se to sekena ele se vai ta ele ia ma lia lau fionga le tai le tuangai ia o lai sa olona finangalo a ua vavela na lana sauno mai i le vaenga lea ia sauno mai lo fionga le minsta Whaftai lau fionga le Whewhetalai, ia whaftai lau fionga tai o le tuangai ia nau le abe ese o le a vai tele loa o le vai tele ia lawa
Vaenga maoti o sisio manga environment sector. O po kalame Pasifika mo tapenanga tali atu I suinga o le tau. O le nei po kalame e fou. Ma o le tasi le nei o poloketi mo mua. Sa pasi ina el komiti o ati na el kapeneta. CDC le amatanga o kitopa lua olua lima. I le paia inga le nei. Le nei ati na e tourist full miliona tala Amerika. Mai fuafua ina e amata ia Februari lua olua ono. Pe ama e a feutanga ina ma le faltupe o lalnangi. O le a fatupe ina le nei ati na e. O nisi o vaenga te tero le nei ati na e. E au fi ai vaenga nei e fatino ina I totono le ono tau sanga lua olua ono lua oto tasi. E fuafua mo le nei poloketi. O le whaamalo sia o awala e mataitu ina ai malongo ina le mamalo le atunu. Ini whaalabe labe tutupu whaafua se. O le awhatu ina ai sailini whaailo ilo mo savai, manono, ma apolima. Ma whaaso polia upolu. O le awhau sia ai le whale fau o le ofisa le ba ai tau, Meteorology Office. Ma whale e mataitu ina ai mafuie, Seismic Operations Center, e sitia I whalau niu. Ona o le tūlanga ma ale le tūlanga, o le o tua I nei le ofisa I munu. Ma masini ma o onga, mo le au fai ngā luenga I whako ina le nei au nanga mo umia tele. Whapea I foi na whausia nisi whale fui mu wha popo se lua, mo sa vai le tu sa lenga I sangone, mai tu o tane I whangamalo. I ngā luenga mo umia mo le mta ngā luenga whilawa inga mātina I tele, o le a ngā I le fuafua ina, ma le taatianga o whanua ma au nanga, mo le taulanga I Salolonga Town Planning. E toi ilo le toi whaalea le maketi I Salolonga, I se vaenga e tu whatasia I au nanga le malo mo savai. Ina ia whaalea au nanga, ma maua uma I savai au nanga mo umia o lo maua I polu. E fuafua ina ia ati ina e no fuanga I Salolonga mo mataanga mo turisi, ma no fuanga I whatastasia I ma malo lo ai a inga, ai mai se o whanau pe ona iai upolu nei, I le Friendship Park, ma le Malai Fatu Park. Poloketi mo le taliati a fianga o tūlata I le Sami. Le nei poloketi e lua iai ati na e fou, sa pasi e ina le komiti o kapeneta mo ati na e CDC le amatanga, o ke topa lua olua lima. E lua tesi ma le 12 miliona tala Amerika, le tau au whai le nei poloketi. E soani mai ai le Global Environmental Facility, e tau la mai le UNDP. Le sini au tua le nei poloketi, ina ia una ia a wala wha le natura. E whaatino ina le tali atuai a fianga le sio manga, e au fiai le ilo ilonga le tau. Ma tu whaatasia o wha maumaunga vaenga le sio manga, e iai whaasao ma vau matua. Ma tāpena ina ni whainga whaamai tala whiangai mo nei fuafuanga. Whapea fo le toi ilo ina o le tala whiangai o whainga whaamai tu whaatasia mo sio manga. Coastal Resilience Samoa Project. Vaenga ma oti o malo sianga energy sector. O nisi of soan fausa wha mautu ina mai mo Samoa, ai mai se mo le malo sianga o LTC EPC. Poloketi mo le whaalea mo li awala le tala whaatai o pia, e soani mai ele malo Australia le vaenga tupe, e tolu se lau lima sfulwafe tala Australia, e a mata whaatino ina le nei ati na ai lua olua lima lua olua ono, e whaalelea lea vaenga o le taulanga. Ma whaititia le whaonga ina o eletise, whaonga ina le suau. Ai una ia le whaonga ina o malo sianga whafowina. O soani whaavave na maua mai le malo New Zealand, mo le whaalea o afia le EPC mo ta elefanga ma fianga, e lima se la wafe tala New Zealand, mo le whatawina o vaenga mo umia o nei afi. New Zealand Support Essential Maintenance for ta elefanga and fianga power plants. E whapea fwoi soan tupe le ampasa le malo saina I fitus furuafe tala Samoa, mo nisi fuafuanga le malo I le taimi o le whaalawelave o le whasosoaina o le eletise. O le poloketi fau mo malo sianga whafowina, e whatupeina mai soani whaamea alofa le malo Australia, e tusa maletasi, tesi maletasi miliona tala Australia, mo le lua olua lima I le lua olua fitu. E whaatino ina ai nisi o soani mo I tu malo, Mala la fanga e au fiai apolima atoa,
manisi o nuu e iloiloina i le EPC e ave iai le whaamuamua o le Fesoasoani, Australia Off-Grid Renewable Energy Solution for Samoan Community. Paenga maoti o tupe, finance sector. O le atina e mo le whaaleo au nanga tau tupe ma atina e. O lo Fesoasoani mai e le whal tupe o lalangi ilona tau wau whai e luas fultasi miliona tala Amerika e whaatinoina mo 5 tau sanga lua o lua wha, lua o lua iwa. O vaenga telo nei atina e o le whaalea leo sistema mo le whaangai o ina o tupe titongi, National Payment System, ma o onga mo mia o le whaatupeina o le National ID System ma le Civil Registration System. O ngā solonga o ngā luenga le taimi nei, o loo i le iloilonga o tau whonga se kampani mo mia e to iloiloina ata, ma vaenga mo mia e whaatuina ai le National ID System. O ati na e mo le whaaleo sistema mo tupe malo ma tupe maua, o se tasi ne o ati na e ufufuaina, e pasi e ina masainia i le lua olua 5, lua olua 1, lo whanga solo ta penanga le taimi nei, ma le tupe o ati na e Asia, mtanga luenga tupe, ma mtanga luenga tupe maua, ma tiute, e tusa ma le 10 miliona tala Amerika. O le sini au tuol nei ati na e o toi whaalea leo sistema, o loo whanga yo iai tupe le malo. O le nei sistema le Finance One System, o atoa luas fultausanga, mai mo umia le to iloiloina, ma whaale leia ona o swinga o teknolosi nei ona po, ma ia ngapa tau li maina le whaawa wina i swinga wa iai nei. E whapefo le to iloiloina ma whaale leia sistema mo le vaenga o tupe maua, pei ona iai fuafuanga e tu SSA nai le mtanga aluenga o tupe maua, ma mtanga aluenga o tiute. E Fesoasoani e se tia le au nanga, ma wha mautali wha maumaunga tupe maua, ai maise le wha whaingofie mo le malo le atunuu, le wha o ngā ina o le au nanga. Laua fionga i le fonga fetalai. E wha ilo atu fo inisi o tā penanga ta iala mo le lumana i manuia o Samoa, mo le lua olua fitu i le lua olua tasi. Ua a mata o na wha atal noa ina, ma pā anga mo ati nae, mo Fesoasoani, e au fia ile fale mai sa lolonga. O le polkalame mo le maenga ma oti o malo sianga, e whaale le ia ile a fitele i fianga ma au nanga mo umia. O le polkalame wha awau mo Vaisingano catchment area, o ati na e mo fe malanga inga, ma awala kolosi au fia isa pali i Ford, vai a ata, manisi o awala o lo iloiloina, ma le whaale leia o fe malanga inga, ile vao moto o polu, manono, a polima, masavai. Wai ei fo Fesoasoani e malo saina, i le toi iloiloina, o whale te tele e malo. Structure Assessment of Government Buildings. Sa fausia ina le lato Fesoasoani, ma tāpena ina ai tau sanga matau, e mo omia mo le toi whale leia o nei a seta, e au fia ai, whale mai tele i mato o tua. Ma le ofisa mtanga luenga soifua malo loina, Ministry of Health Headquarters. Fale wha masino, ma le mtanga luenga o wha masinonga, ma le wha foina o tūlanga tau wha masinonga. Maota o tofi lau eti ale sana, le ofisa o le fono, maota o le malo. Maota o le malo i tu iatua, tu puata ma seseefi. Maota o le toa, mtanga luenga o tinam tamaita, ati na e o nuu mafio anga. O le ata pena fo i mamaua le au te lenga ma au lilinga o nei ati na e fuafuaina. Pe a o le tausanga wha le tupe lua olua fitu. Lea e ta pena ai le ta iala fou mo le lumana i manuia o Samoa. Nala ngai nisi o sui malu le whaititi o tupe whaanganga mo le mtanga luenga wa onga manga nuu. Lawa fionga i le fonga fitalai. E tu inatu se whaamatalanga e tusa mo le whaititi o le tala whaatau o tol tupe. Le mtanga luenga wa onga manga nuu lo nao te lenga. O le whaititinga e mafua o na uwha mai a ina Fesoasoani al malo Australia ma New Zealand. I le tausanga wha tupe o tuana. O lea whaititinga e le o a fia i tupe whaanganga masani. O le whaatinoina o ngā luenga le mtanga luenga. Whaapea vaenga o lo ave iai wha mua i tūlanga tau wa o onga. O a onga o le wha mua wha awau lava lea le tātou malo. Ia mauti noa le wha awau le sitia i tūlanga wa o onga. Ma ia wha mausali le tūlanga alualu i luma
e ala i le talo le tupe le malo. Whapea fo i afsosoani mai a tātou pāanga i le anga i luma. O lo whāwau pēr whiutana inga mā tātou pāanga mo ati nae. Mo le whātupe ina o isi pō kalame mo a onga. Pe a maea, o na whaatala noa ina, ma wha mao ni aloa i al fōfuanga ma mao, ale vaenga ma oti o awa onga, New Education Sector Plan, e le kapeneta. Lawa fionga i le fonga fetalai. O le whamatala ina o sifulua masina tala whaatau au tua tupe, pe on tala noa ina. Patu se le valu masina lea lo toe mo le whaatinonga, e pe on afsilingia le fionga le sao whaapito. E ui o le tala whaatau au tua le tupe lua olua lima, lua olua ono, lea whaatawa whaatatia mai Palemene malu, i le masina le nei oktopa lua olua lima, e au pea o na au fia ai le sifulua masina atoa, po le tausanga atoa. E amata mai ai ulai lua olua lima, hanga i a iuni lua olua ono. E tusai mal tausanga whare tupe, o lo ai ai i lalo tu la fono, o le pule ina o tupe lua o tasi. Talu ai ona o le tūlanga na iai, e peo na sila fia. Le na whaonga ai nai le vaenga i walima o tū la fono whaavai, ma le vaenga tolu lua o tū la fono, o pūlenga o tupe lua o tasi. E amata mai ai ulai lua olua lima, se ia wha uma ia se tema lua olua lima. O na wha awau mai ai el vaenga tasi o lima tū la fono whaavai, ma le vaenga tolu sfulo tū la fono, o le pūlenga o tupe lua o tasi. I lalo le polo a inga, e wha maoni ai le wha matu ina mai whafo tupe tutoni, mo wha lave lave tutupo whafo se. E pei o na iai le taimi nei, se ia maea, i le aso lua sfuluiva o kitopa, lua o lua lima, le tali ai le pasi aina, o le tala whatatau, au tu o le tupe, e pei o na iai le tātou whasoa. Tupe whaanganga mo wha lave tupe whafo se i lawa fionga i le fonga petalai. E fia whailo fo i tāpenanga le mālolo iai, e tali atu wain wha tupu whafo se. E peo nā whea fo i anisi o saunoanga o sui malu, mo sila fia. Ia, o lo tulai mai le whau lawe le sui o lo tufanga, tulai mai lo fionga ili, sa whapito. Rau fionga o tau po fia whamalmalama. Ia, saunoanga i le tūlanga leo saunoa mai e te mai taimin stau tupe. Ia, sa o fisiringia. O le e whaafitai o le manino le wholesanga, o le tausanga e whale tupe, le ua whola mai lona tūlanga masani, i le masino i ulai, se i aulia i le masino i uni i le tausanga o iluma. Mai a o le autu o le whaafisili na tuina atu le whionga i le minista. E tūlanga e sea tātou talo le tupel nei. Ona o le ua tātia le talo le tupel tausanga atoa. A ua whaasolo le whaongaina. E le o se tūla fono na pasia. Ia tupe ia ua whaongaina pasia e le mautafono. A o tupe ua whaanganga e ala i le tūlafono, pe o le 25% le silauma le lima o le whaavae, ia maisi vaenga o tūlafono o tupe. O le autua la u fesili. Awa o le mea monia, o le ua alu whaasolo le whaongaina o le talo o tupe. Pe le o iai se vaenga o le wholasanga, o le tala o le tupele nei, e ono ta umai ai. Pe fia le tupe lea ua uma o na whaonga. Mai manino ai fo. Pe fia le tupe mo le valu masina le tutoe. Lea e tarusanga mai ai, ia pasia e le. El tato Palemene. Pe ina o le vala ale na ona o le tūlanga ese. O le whaatatianga o le tala o le tupe. E whaatusa i le tūlanga masani o masina. E au mai ei le tala o le tupe i tutonu o le Palemene. Nā pauala nā o le vala safia malamal mai, o e clarity. Le ua alu le si vaenga i le 25%, le ua whaasolo le si vaenga i 7 malima.
fia la le tupe lana ai fia le tupe le la tatou I o e nei iai I le valu masina le toe ma lo whaaloar Ia, malo whaftai lau fionga ile, sui malu le tufanga po umo mai lau fionga le minister le vaenga le e anga I mail fisiti. Ia. Tula ia tu lau fionga le minister. Whaftai lau fionga ile Fonotaga, tai fo ile saunoanga le fionga sa whapito. Olo maua le yatu le tūlanga o lo whafsile fo ile fionga sa whapito. Le tūlanga lava leo le paketi sulua masina po o iai tonu losu limpa sene. Mo le sila fia o le tatou State of Emergency Budget. Le whaalu taimile nei, a tonu e maea o na tūwhatasi lea I te tonu o tatou tala whatau au tua tupe lea. I te tonu e maua aisful lua masina. Pe o le, ai a tonu lea nga ilau whafsili. Pe fia tonu se paketi e patina o lava I le vanu masina lea e a fo ie. E whatala noa ina le mauta. Pe o le sao lea o lau whafsili lau fionga I le sao whapito. Tula mai lau fionga le sao whapito. Lau fionga le, sui o lo tufanga. Whaftai mo le amno lau fionga I o le na o le lau tele foi o le fisiri o nei tūlanga ese le whatatianga o le talo le tupe nei ia ma le talo le tupe foi le paenga na mawai atu sfulfitu ona o afianga foi leo fesuia ingo le malo ma taimini fai ia tato whainga palota e pe le nganga foi lea a whape ua tūlanga ese ia le taimini nei pe le te tau ona iei te tono le tala le tupe se whamala le manga mo le Palemene I tupe ua uma na whangasolo tau ana whape mai o le 25% e fia o le selauma le 5 o le whawai e fia na iloa ila ia lea e le Palemene vaenga ua fuafua e ala le tulafono e le whai esi finangalo le Palemene nei na whai le tulafono al mela le fisiri mai ai mo le Palemene o le si valu masina wa le fta tato pale mai au le ato toanga ia o le o tatia mai I le tasi tesima le 2 bilion tala o le fafisiri o le tapenanga mai o le talo tupe ina ia manino ai ia le tatianga o tupe o lo ia I temil nei mal falo le lava Ia, malo whaftai, pe fōringa mai o le mau atu ona e tolu vaenga fōile o ia e tolu vaenga e liri whaelwhina ngalo le sui o lo tufanga. O le whaonga ina o le 25% o le sitala o le tupe. E fua i le tupe whaonga pea ma le tolu masina. Wha atataula ma le si vaenga le malo sianga le whaavai lona vaenga se lau ma le 5. Ia ma le lona tolu le tā vae mai. Ia o pe fia se leni e o mai ai le valu masina le por sa o le fina ngaro lau fionga sa whapito. Ia tu lai mai lau fionga le minsta o tupi. Whaftai lau fionga le Fonotaga o le ua maa ua manino atu. O le update le sa a mai e le mtanga luenga o tupe. O le sa au silingi e tūlanga lava lea o le tasi o 5 po le tato State of Emergency Budget. Wa o nei lea e cut off ai le tato SOE. Ua tūlai mai I le awhaiinga e 5.10 ma le 3 miliona tā la. Ia atono lea le I o tele o maua ia ni maenga o le tūlanga lava lea o le kako 25% budget. Ia ai atono e tā ua le whafisili mai. Ia manatu fōi o lea o le awha mauina fōi fasili wai tā ua. Awa atono le fōi ua le ngata le lua olua tasi. Na tūlai mai ai fōi le tuaina o I tono le malo. Ia o le fōi tūlai mai ia fesuia inga nei. Ia e tā ua mo le angai luma. Ia lawa fionga I le Fonotaga. O tupe whaanganga mo whaalawelawe tupe whafose. E pei o na saunoa I fōi ma whaafsilingi e nisi o le maota. E fia whaailoa fōi tāpenanga le mālolo iai. E tali atu ai ni whaalawelawe tupe whafose. E pei o nā whea fōi e nisi o saunoanga. Mo le sila fia. O lo iai lava tupe whaanganga whaapitoa. A wā whaalawelawe tupe whafose. Mua o tupe whaalu le fufuaina. Unforeseen expenditures vote. O lo le tala whaatau au tu o le tupe. E tusalea ma le 12% o pokalame o tupe alu. Luas fulfitu teti ma le 1 miliona tala.
mo le tausaga faatupe lua olua lima lua olua ono e faagaga mo fuafuaga ma faalavelave tupe faafuaseʻi lona lua o loo iai foʻi tupe faagaga faapitoa o loo i le tala faatau o tupe mo faalavelave tupe faafuaseʻi New York provision i lalo matagaluega e muamua tali atu i nei faalavelave tupe faafuaseʻi e aofi ai matagaluega le soifua malōlōina leoleo ma falepuipui siosiomanga mpuna oa faanatura faatoʻaga ma faiga faiva le matagaluega o tiute fuimu ma faalavelave faafuaseʻi faapea le matagaluega o tupe o loo iai foʻi tupe faagaga mai le faletupe o le lalolagi World Bank Catastrophe Drawn Down Option CAT DDO ma le faletupe o atinaʻe o Asia ADB mo faalavelave tupe faafuaseʻi le atunuu e fatoa faamatuu mai vaega tupe ia i le taimi e faia ai se poloaʻiga faapitoa mo faalavelave faafuaseʻi o le state of emergency o loo iai foʻi aiaiga faapitoa i nisi o poloketi e mafai ai ona fituunaʻi vaega tupe auā le tali atu i faalavelave tutupu faafuaseʻi lauafioga i le foga fetalai o loo auai foʻi Samoa le polokalame insua le pasifika mo faalavelave tauafā ma matagi malolosi mafui e tsunami ma lologa o loo atogia i lenei talo o le tupe se vaega tupe tusa ma le fitiselau sefuluafe tālā sa maua mai le Big Creek po le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company ina ua afea Samoa i nigalu e iluga atu o le tasi le mita talu le mafui e ilusia e ui ele ia afia tatou sa maua mai lava lea faamaniaga mo galuega fai e iai foi le tupe faapitoa mo vaega ua faaleagaina National Loss and Damage Fund i lalo soasoani a le malo niusila o loo insiua uma foʻi aseta le malo e pei ona iai tupe faagaga i le tala faatau autū o le tupe o ia vaega uma ua tapena auā faalavelave tutupu faafuaseʻi ina ia le tele se aafiaga o tala o tupe o le malo tulaga o loo iai le faagasologa o faamatalaga o tupe le malo po public accounts lauafioga i le foga fetalai ia pea ona tuuina atu le tulaga o loo tatia ai le faagasologa o tatou faamatalaga o tupe o le malo i tausaga faaletupe lua olua tasi lua olua lua lua olua lua lua olua tolu lua tolu lua fā ma le lua olua fā lua olua lima o faamatalaga o tupe le malo mo le tausaga faaletupe lua olua tasi lua olua lua o loo i le komiti tupe le palemene ma ua latalata ona faamaeʻa ka latou iloiloga mo le tausaga faaletupe lua olua lua lua olua tolu ua maeʻa ona tau aʻaoina le ofisa o le fono mo le faatalanoaina le palemene mamalu o le tausaga faaletupe lua olua tolu lua olua fā o loo iai le faamoemoe e faamaeʻa nei le faaiʻuga o ke topa lua olua lima le galuega a le ofisa suetusili ma tuuina mai loa foʻi i le ofisa le fono mo le faatalanoaina i le palemene mamalu o faamatalaga o tupe le malo mo le tausaga faatupe lua olua fā lua olua lima na seʻi mavae atu nei o loo tufatasia mo le tuuina atu i le ofisa tusi mo ana iloiloga masani i le aso tolu sefutasi oktopa lua olua lima e pei ona faatulafonoina lauafioga i le foga fetalai ma le mamalu o lauafioga i le Maria lo fingalo lo fionga le tamaitaʻi misao tulai mai taʻitaʻilitugai faamalo e sanoaga o le tulaga lea e faalogologo atu ia ai e o le tele taimi e vaveuma galuega a le matagaluega o le sotusi o le tuai lea e afua e le tuai ona au mai le mataupu le palemene ona vaveai lea o le tagafia le komiti o tupe o mea ia sa matou maua foʻi le matou taimi au iai totonu o le komiti o tupe o le paua le tuʻalalo e le minista o le vave ona auma loa le suʻega o tusi vave lona o mai totonu
ona mo mia fo e auto le malo ia tulanga o lo iai le ia fatinonga o ngā ruenga wa atuai mai whaingata ia te auto ona tō maua le se whale tonu o iai e atuai fo i ma le li poti mai al komito tupe e le lei ona vave mai ona vave loai fo le maota nei le tuainga whautuanga ma le sosani a vatu i le malo ina ia tu iti tiain whale ton e tu lai mai le whatinonga o le tala le tupe. Ia, malo sa no lo fiunga te tai o le tuangai, ia, msalo le vaenga na, ia, ia o te lo le ufaso so le tu salfol sanga minsta, ia ua ia i poti ward committee, wa e fo li poti utu ina mai lo official fono sa uni e tu lunga laula wafono, ia, manisi whamu e monga fia whamae, ia ai pe ai ono le to alia le taimi lea ua fesu ia i whainga malo, ia e whamalo le whautua, tu lai melo fiunga le minsta, Whaftai lau whionga le whongwhitalai, ma ua whamauina fo'i ia le whautuanga o tuina mai ia el taitai o le tuangai. E manatu o tele i nofo i lalo lau whionga le whongwhitalai, ia e momoli ale anganga le whaftai le pa ia le mātaumtanga le wengo tupe. Tono le alava ua whonga manino le pa ia o le tātou Palemene, i vaenga umai tūlanga tātou talo tupe, malona tāpenanga. Mo le sila fia ina wo o mai whainga mālo i tutonu. Au whionga se avanoa, pe atu samlo. Nā alo whionga whongwhitalai. ia o lo tula i mai le whawila vea masalo si umu le tau mau atu, ia sai tula i mai sua si umu. La se me fisa no se me fifa sao pe fifa mamlama lo finga. Se vaenga i fia whamamlama i sangonga le whionga. Ia, sao noa. Whaftai lau whionga le whongwhitalai mo se avanoa. A si sirion whaftai le whionga le Minsta o tupe. Le sangonga matango fia ua whafonga foi le Palemene. I le foi tūla o le fiafi. Taluai ona sa ta ua sa matau tārsanga. Ia se ofisa o leo leo mo le i tūmālo si umu. Whapea foi ona la vea sa matau tārsanga. Le si tia leo o titongi al mtanga luenga o leo leo. Ato aila ma le whalawi loa o lo whanga solo i teimi nei. Moli langa nga whaftai le mtanga luenga le whalawi loa. A le tā ua o vaenga ia o le iai o ofisa leo leo i tono o i tūmālo tai tasi. O ngā eakang ia mai ai o lo whamalosia le tūlafono. Ma sila fia foi le malu o le atunu. Ia tūlanga e pe ona iai. Pe pauale si vaenga lau whionga le whongwhitalai. A le sangoanga ia le whionga le Minsta. Ia lango fo nei tūmālo ma le whalalo. Ia, No whionga le whongwhitalai. ia, sei tuatua le vanoi le. Tai le o mau atua pai ui usau noanga le whionga le Minsta tupe. E se mta upu sa afere launga hua nei tūmālo. Ona le matawina ia tūlanga fo i o pe o le whataru no ina mo me le Special Economic Zone. Le sa ta ua lau launga. E peila o le o ngā tusa i le nei vaitau. Ma le toe whataru no ina o tatu tūla whono le o le Citizenship Investment. Me la lea sa wha leo ise pōlenga. Le tūlanga lea. Se isi le sila i le lama pui pui o le tunu. Mai tūlanga o lo whaipisinisi mai whafo. E wha o ngā ina i a tūlanga investment whapea. E ni tūlanga e ala mai aia mo meo tupe whaasori tūla whono na maua. E ma fuafoi o na a whea lea tūlanga i se tautalanga. O na lea sa o wa ai lata mai nei se lipoti. Se Sassion newspaper. Se whatanoanga ni whai e pia nei. Na mai ai se whautuanga ma se tualalo Australia. Le pōlenga lea al malo Australia. Se sila le lei le tūlanga lea. O mea ia o Special Economic Zone. E o mai e tangata mai whafo tele tupe. Whawhai ngā renga le tō tupe i tono mo meo no whanga whapea. E ia le tele fo nā tangata pe o la tupu tele o isi atunu. O mai e lam tangata ia mai mo meo tupe ma nda maua i mo meo soli ngā tūla whono hoi au whala au whasaina. Ia ma le tele o isi mau i tu ai ngā
sori ngā tūla whono whaavao malo. E sau tonu mai e ta o money laundering. Ia e awhia whatase I ma mea ia o stock exchange. E whao ngā e ala mai e tupe whapea. E pe ia whao ngā ia mo meo stock exchange ma tūlanga whapea. E awala mai tupe mo e tūlanga ma sori ngā tūla whono. E tau tupe ele lea. E mai whao wala I an wha mai lea. Na pe le whoringa mo tupe ma maa. Au tupe mo mai I mo meo sori ngā tūla whono. E isi atu no le pōlenga, naua whionga le minsta man whongatalai. Ona e a whia I tātou, ia te tonu si le whia. Ona tūrole le ngō tātou o Samoa, lunga blacklist. E pe ona ta o so o lea fo I lisi. Ia ona le toi mo ele tātou so soani, mai te lo isi atu no tele. Ia ma meo so soani mwha manu yanga. E maua ia tunu pe eo tātou tunu, wa tunu tau ati ai. Ia pe o le pōlenga lea lau whionga le minsta. Ina ia lava pui puia tātou tunu. Ma ia to e ngā ati nai whapea po ia fufuanga whapea. Whaftai. Malo whaftai sau noa. Ia lau whionga le te mai tai minsta langa sa ta ue sui whono wa sau noa ne ia. Vaenga le I launga whalau I tele. Sau noa ia. Lau whionga le whonga whetalai, au tele Itali atu I le tūlanga lo sau noa I fo I ia le whaipule mai anoa maa. Se o tali atu wā I le whaipule mai si umu. Pe ia le mamao ia le ofisa o leo I pautasi mai a si umu. Ia pe ia ona mai tau wina le tele ko I sau noanga whetalai. I le tato matanga luenga wā o. Ma le mitanga luenga o soifua malolo ina. Mana na o uma tātou ia 5 sutasi tu malo, 5 sutasi ia Palemene, 5 sutasi ia onga. Au le mai tau watu, o tā punis whale a onga. Le ain whai a onga. Le foi mai tau watu, ia o tā punis Palemene, o naisea, e le o mawhai o nanga whatau 5 le lava o fōma. Ia atonu e whape nā fo I tātou matanga ruenga o leo. E mo I lava lo o tō tele tātou leo le taimile nei. Ia ai pe o le vaenga le nā e sau pea o na whaailo I tono o tātou maota al Palemene. Ia mautino e tātou te nau uma. Ina ia whaatino au nanga nei a wāsaunga le mu. Ia e ese foi le vaenga le mālo I lon tūlanga I le au te lenga. Pa malulua tuai le whaipule mai si ia taatia mai lo whanonga. O au lea o te nofo baba ai o le minista o le mtanga luenga o leo. Se yo o mai lea whionga lea li Palemene. Ia o na whaau o ai lea o lautau sanga. Fo I mai ia se whamatalanga I tūlanga o lo o popole ai. Ia le sui whaipule mai ano ama. I le tato pili leo le citizen by investment. Ia atono le tato vaenga lea, o lo tatia le tato MCO, tanga luenga le minister. Ia, o te iloa inga o le apaya inga taluai. Sai lunga fo le kapeneta le nei pepa, o naisea. Ua fitu le valu tau sanga talu o na pasia le nei pili lunga le Palemene. I le family ona. Ai le ai ma se investor o lo invest ai. Ia atono tiu te aia ma mtawhai o ia le malo. E ilo ta iala mwhaingi whawai. Po le ale mafuanga. Ia e ta tia mai lau whatuatuanga. Lau whionga le whaipule. Ia o leo fōua se e mai ia le whainga malo fōu. Ia o lo o sisila I lava ma ta ua foi tūlanga ia o lo e popole ai. Ia o lo i tatou Central Bank of Samoa. O lātou ati te mamtawhai oi. Ia e whai lātou due diligence check. Ia e le io o maingi investor mai whafo. E pei o le vaenga le nā ngā I lea mta upu. Ai le I o nofo I lalo. E whale wina lea ngā ngal whaftai. I la o mtanga luenga o tupe. Po le matou a inga sa tupe. Po le vaenga le finance sector. Ia o lea ua so o mai ma join mai ma le MPE ia manisi fo yo SOE ia atonu to atele I lava ia
sui whaavai o nei a inga. Ai mo silfia al tato Palemene. E o maile whai ngā malo ia o tau whaawasenga fo el tato SOE budget. Ia ta pena tala le tupe. Ia o mai fo i male whai ngā malo malana anawa tau. Ia manatu ele whai ngō fie le ngā luenga sa whea ngai man mata ngā luenga o tupe. E tau mawhai e whetu unai vaenga i se taimi lai titi. Lea o mawhai ai o na fono o tātou Palemene o nau ta inga. Ia awane i umi o na tuu le tātou talo le tupe. Ina ia mawhai foi o na whaangai oi le tātou whai ngā malo. Ia e mamoli le ngā ngal whaafitai i le paia o lo i tū malo. I la o tau tapua inga tatalo. O le lua ai nei o pae inga o lewa o tūla i mai. Whaafitai la o tau whaatua tuanga. Ma la o tau whaamoe moenga. Sasi i ai o tau au. Ia ma tau e filfili ina mai foi mulpola. Ia e whai ma leo le tātou tū malo. Ia e le whai se asa ma se mau la o fionga i le fonga whetalai. Pa malulu atu le tātou Palemene. O le afo i se upu ala amale. Ona o le nau e pa mala malama ma tā upu. Nā whesilingi ai. Ia manatu mātou te matua atu i nā. Ale nau ta inga. Ale minista o tupe po lo utulanga po i whaapai pule. O le tū malo palau tasi. Ia tātou o mai whaatasi. E whau tātou whai ngā malo. Ina ia mawhai o na ausia le tātou wa ainga taula. Ia si itia le tamau ainga. Ma maua se Samoa fi le mu. Ma le saunga le mu. Manu te le ina le ia. Soifua. Ai emanuia. Ua talinga e fia longo le maunga na isala fai. Ua e si i foi le vātele ma ua taulo na papa tu loto. Whamaloa tu lau fionga le anoa ma le atoa le tāpenanga. A se tali malama mai fo inisi o saunoanga ngā la ngā le mota. A whanga solo le tātou talo le tupi. O le te talo lava no foa, i atoa pēa lo finangalo i tō finga ma vala wina. Whaftai mo le tāpenanga. Ia, o lea ua tātou se mai, ia i le whai unga o le kapeneta, ma o le minsta mo le muli foi lea le fionga le sui Palemia, ia o le asa au ni tari fuai tau nisi mea, nisi vaenga, na sao noa ia isu i mamadu o le Palemene, whati tau le tala le tupe lua o lua lima, lua o lua ono. Sao noa ia lau fionga le sui Palemia, manu ia lau sao noa. Ula tule ngāng whaafitai, lau whionga i le whawhitarai, tusai o ngā luenga i le nei aso. Nā tō lewa tātou taunu mai, le tau whiawhi o tiute Palemene le nei sunga whanu. E le i Whai eise me, se tala le nei tu malo ma le usunga whanu. Muto le ngang whaafitai. Whai el Palemene, whionga sui whai pule, ai mai se lau whionga le whongwhitalai, ma le ufisa le whanu. Tāpua inga mau whaululunga mta ngā lue, ma lo ngā lulue, i le nei lua vai aso. Ai le si le sao le nei usunga whanu. Ma le tu malofa le alili. Papai le tapo inga maua lau whionga le li Palemea. A me se lua whionga i minstalango lango. O whionga vui ma lau whionga taituave. Pa ia o le tā ngā luenga le whionga le Palemea. Aia le tātou sekta o ngā luenga te tere tāpua i maia malmanuia. Au so tātou sao mo Samoa. Nei talo le tupe. Nei manuia. O lea ua la se
tu te faitoa. Tau mai le lei foi le matautu. O wao leo wa e papa ao pa ie o le fono ao faitula fono Samoa. Nei tai ao na liunga lua. I le anga le lei o le atua. O le foi ua motu i le tai, le tātou whamua e pei o le tai ao na sola. Whapolo ma le whasangi, ma o tātou mua i tā pā i tulia le te tā. O walo tātou sau i amanuao. Ale le taulanga si tia ma le vi inga i le atua. Sula ilo na lofa ma lona whamaoni i le wholaunga Samoa. E le ngata i le nei tau sanga. Ai ana whainga malo le nei wa se fulu walu pai a inga. Tau tai lava e le nei Palemene. O tātou tofi o Samoa le atunu pele. I lona au alofa. Sa ia a pele pele inai. Le nei Palemene i futia walu. Ai a le pai a inga lona sumafitu. I lui tau. A o lo tātou whātua tua. Tātou pene iai. Le mātai saula leo le tua malona mana la vea i wha mawhana whana. Sa i e ta pena ai le wha moe moe o Samoa. Mai ai lana whainga whitwhiringa e o mai le nei amatang fau. Tātou wholau mai ai lona while mu. A wao lo ta ui ai e si o tātou watu nuu le tō whāwha le tua. I o ngā nawhatausi. Ma ona langi tāpua. E a le langi te talo i le atua o lo whawai ai Samoa. Ne ia tāpua o ao ina le whamoe moe o lau whionga ma le Palemene o Samoa. Se manuia ma se atunu saloto. Lau whionga le whongtalai mana tu el famo moe le neita ao na lingua lua. Le tala no ina, le tala o le tupe a mata, le nei pai a inga. Ma eu le anga le lei o le atua. Ai sea, a wao leo a tātou se i pe au mata le loa o le nā alofa. Ma lana taita inga mana, e ona tātou moli mawina i le nei vai aso. Le laulili wina o le tofā ma le uta le Palemene o le amatanga o le paia inga sfumalwala. Le itioa le salamo na ia whapea ne louanga ngai ia e whamanu watu i le li. O mea mo foi te tonu i a tea ia whamanu i lo le suafu paia. Lo wanga ngai e whamanu atu i le li. Awa foi ne ngalo. Se mea tasi o ana me alofa. Vi atu ia utou i le li. Awa e le leo ia. Awa e whaava vau lava. Lo na alofa. O whionga whongtalai mai whaatulou le pa ia o le mota. Le Palemene ma le malai te whau. Malai tau avele atunu, o wao te whau. O le malai o le whau tungatangi, Samoa. O le malai whiri tanganga ai le to wha. Whasua ai le whau tanga, ma le moe sa ili a wau pu whai o malo. Ma le manuia o sia tātou atunu pele. Whai wālofia ao nao, sui ma malu i tu malo. O lupe anu whaia mai le fuifui. O wā le Palemene mo le manuia o Samoa mo on tangata. Lau whionga le whongtalai mātou te whatalofa. I le alofa o le mauta o le Palemene le nei tuasu. Whio lau whionga le whongtalai o le mauta o le tai o le Palemene mamalu o Samoa. Sulau sunga le tai o le tuangai. Whio lau whionga le sao whapito. Ai a sui mamalu o le Palemene. Whio lau whionga le whailau tusi o le fono. Molo wā. Lo tautua ina le Palemene. Mātou whata alo whatu. Ai a le tua le pulenga whatonu.
le suta poi mai inu ese lau sunga le li Palemene e tai o le malo lau fionga le lauli le mali toa o la tai vao le watea o la tai vao Smith sulau sunga mil polo le sui Palemene a fio minister ka peneta a fio minister lango e ale na lango te talo a fionga I whau lungo mtanga luenga umal malo lo tau tuaina lo tātou atunu wha talo whai le tāpua inga mau lau fionga le ama malu le malo mana masiofu lau fionga tui maleli whano o wale toa soa lau vile lua a fio sui o le fono sui tofia mau tō masiofo fio lau fionga le whamasino sili ma le itu tino whamasinonga I li I mata mai tai whamasino a le mitanga e luenga o lo tautuaina le ai tu whale o lo tātou malo a wā le tawhatolu whawhitawa ngai te whapai atu le whawhonga tāpuai mai su tātou atunu a wā le awhio tama ma inga ma lātu tama ainga o tupu ainga o ainga o papa ainga na te whaiwha a tula tu tausi tupu ia tu mua ma pule I tu au ma la taua ainga ri tai ma le vao fonti ai ma tua le tu le tala le leia le tua ma lona finangalo so tai o e ka le sia ma la fai ngā ruenga tu tofi le tua lo fitai tunga yo la tu faiva fao si taulanga mo le tua ma lona finangalo o te whātulu wat foi pai o whainga malo tuila manua fio lau whionga koman sili lutena kovana le fio whionga presidente o senate a mai se whongfitalai ma sui ma malu a mauta e lua le fio lau whionga whamasina sili mal ma malu a whamasinonga ia lawa lea wā sua ma le vai whanua fo mai tulangi I tu au ma lea taua sa ole e ale na niu na sa lua ia le mo sa wale fio la una mtas a fio fatui lenga toto upu ia mo da te mo no tele ia sau ngatana ia Samoa e afu mai mala tele se ia pa ia filima pulutu ta wilo ai manua malo walo ia ai malo le tua mo Samoa tau fio ko fontalai o leo tātou mo le mauina le tāpenanga whionga le li Palemene ma le tātou whainga malo ta wala atu le whionga I le minister o tupe ma tātou ngā luenga whatino mo le nei tau sanga wha le tupe lua olua lima lua olua ono I le amatanga o le paeina lona sifulu walu le nei o leo ua ma e saunoa Whionga le minister tupe. Tuso le whamoe le lei a wale nei whainga malo mo le tau sanga whare tupe le nei. A le vai mamau le lima tau sanga. E tau ia ino whatepa le nei Palemene I le ano liu ma le ano fale o le whamoe o le whainga malo a le whatuatua I le atua Samoa o tas. I lalo le taitainga lana whionga le laule le mari toa le li Palemene o le taitai o le malo o te tau talai ma le whae tete I le awa tele te tau ai so whatau waa whaleo ai le to wha lana whionga le taitai o le malo ma le whainga malo mo le ulua I talo le tupe o whionga le whongtalai I tāpenanga le whainga malo e la mua I le finangalo le whionga le Palemene o Samoa o le nuu o le ainga e wheso tae o na ngafa e whese tae o na ainga e a ainga i o na whale upolu a e suri tau tua I le atua fofoa le atua o Abrahamo le atua o Isaako ma le atua o Iakopo e ala I le soifua tau tua I so se tiute ma so se valawina Papenane nau tainga lau whionga le whongtalai. Le nei whainga malo. Ai se ai tā ua,
o tātou ainga. Lau whianga le whongtalai o te whia tau tala. E tā ua le whainga malole nei, e tūlanga tātou ainga. I tā penanga maleanga i mai, sa ilo tutoa, e le whionga le li Palemene, ma sui mamalu le whainga malo. Whawhi tā uri, sa tutupu o lo tutupu. Ma ele tali tonunga, ta pena ai, se whaavai le lei mo le angai le numana. So se whainga malo lava, e tā pena mo se atina e manuia o se atunu. Lua vaenga e atia e. E atina ina o tangata, ma le atina ina o lana infrastructure. E le i whaingo fie tā penanga, mo le atina ina tātou tangata. Aisea, onga whawhita uli, i le soifua malolo ina, ma le soifua o ina. E maise ai, le tūlanga o ta oto ai, i le teimi nei, peitai, tātou lava o tangata whātua i le atua. O le atunu e whawai i le atua, o le atua foi, na te wheso soani, i tātou watinae. Tolu vaenga ina nau i ai le whaamoe, le whainga malo, atia e o tātou ainga. Atia e manuia la le tino, soifua malolo ina ma le soifua o ina, i o tātou ainga. Atia e manuia la le mawhawhau tulou, i tonu o tātou ainga. Ai sili ai, i ati nae i le soifua whalenganga, i tonu tātou ainga. Ai sea, ia whātu mawina, tali tonunga wha keusan mo si o tātou atunu. E eile tali tonunga le toi tau wha matala ina ele nei mauta. O mai eo no o iai sao noanga whionga le minstau a onga ma le minstau soi fua malolo ina ea pa pe foi le sao noanga le whionga le minstau tupe. Peitai eo lava ona manino vaenga au te teli a wale tā penanga manuia o le manai mua o whafonga lo tātou atunuu e le whaamoe o le whainga malo i alo ma whanau po pepe fau e ala ilana whesoswani tuina atu mo i pepe fau o le whaamoe tā ua ina i au ina mai le amatanga lena whainu mela, whaamau maunga tala whengai, a wātā penanga o le lumana, a tātou data for planning purposes. E tā ua ia whaamau maunga lau whenga le whangutalai. Aisea, e mawhai ai ono tātou fua mamao i au ngā tupulanga. Ai maise wha tupula ia pea, o le whai tau au whai o tātou tangata. Ina ia o tutusa le whaitau a whai o tangata. Ma ati nae o te mau a inga ai maise le ati nae e whesoa soani whaatoto ngai nai le ati nae o se tātua tunu. E le ngata voi lea o ia lava wha maunga e wha o ngaina a wā le fua lele o lo soifuanga manuia o tātou tangata. Lona rua lau whionga o le soifua malolo ina. Pei au na si la fia le whaamoe ia o ngā meta. Ai mai se lava, i mea tau mawha pei fwoi no sau no ia inisio sui. O le whaamoe o le ati nai. Ina ia ngā lulue whatasi. Ia veo le matawha ioi, a nuu, a mātua, ai tū malo ma le atunu. Le soifua manuia ma le soifua malolo ina o tātou whanau. Ai amata mai ia o ngā mata. Ina ia le leita pena.
e nei e whaonga fua o whae le leanga o lo maua i o tātou nuu mawhia e ta pena ai tau mawha te tau mo alo ma whanau i a onga whateita. Lau whionga te whongtalai lesi lea ngā luenga e ngā lulue so tau au ai le malo o whonu whawai ina ia ausia lea miti ma lea whamai moe. Lau whionga te whongtalai e whapena fo ine nau ta inga i le soifua o ina ia to e tapu e mai a o ngā mata i le temi nei e ona whawhafonga i ele mota pasia le tula fono ina ia a onga i le whātou sanga. Pitai na nau le whainga malo ina ia wawe amanta. Aisea ina ia te pena e whina ngalo tala whengai o whanau a o amata mai. O le ati na e ina o le whina ngalo o whanau e i le wā o le whanau mai ma le 5 tausanga. O le taimi tā ua lea e ta pena ai whina ngalo o tātou whanau. I le soifua usi tai, i le soifua whamaon, ai a le toanga e ngā lue. Lau whionga i le pongtalai, o le soifua manuia o i whina ngalo, so tātou atu. Nere o pose lilo le mota le nei. Suinga wai ai le soifanga. Sa wanga i tutonu a inga. Ai mai se tele whawhita uli tutonu a inga. Mai se foi ia fianga whalau whasaina. Tulanga foi ia o onga whapena. Lala lea e tāua i whainga malo nei tāpenanga. Besi le vaenga lo ave e whamomua. Ni se whawhita au le afo mai te mau ainga. Uti le te mau ainga. Tonu ainga. Mai se foi te leila atou malanga inga luenga whawhaitaini. Ai tu ua ainga matai tō lua. Ala lea wa si ai lunga le tau o le tutongi maa walalo. Ai sea ina ia wha solo ona si lea tutongi. Ia tala whengai ma tutongi o loo a ngai. Ele ma whai ona wha tusa lia. Ai ua whainga tā ona toi sue alo ma whanau. Tautua ina sio tātou atunu. E o i pei ona saunoa le whionga ile. Ministao a onga. Sila whainga ma lo. I ma tā upu tala whengai. E au ngā molo tātou sio manga. Ma le tautua ina o sio tātou atunu e ala i ngā luenga. Ngā luenga o vocational education lau whionga. O le ati nae o nuu mai tu malo. Tele fina ngalo langa ngai le nei vai aso. Le tātou poloketi. E la langa ai. Ati nae tutono nuu mai tu malo. Pea ona whalananu atu se teimi o sola lau whionga le whonga talai. Le tūlanga na ta oto ai. Le fua o le tango lima. Whawhitai le atua wa iai le swinga. Peitai e au lava o no tātou ngā lulue e ati nae si tātou o tinu. O pongi mai mamalu i tu malo. Pule mamalu a lima whai pule. A inga, a ale pune na lua. Sao ao matamaitai, whaletua matausi. A ale au whai ngā luenga le atua. O i tātou uma tātou te lima. E ati nae whatasi si tātou atunu. Ia ngā lulue i tū malo moro lato ati nae. Nona lua lau whionga i lea lava poloketi i e pole ati nae mo nuu mai tū malo. A sila iai. I le tūlanga lewa ta oto ai i le tai 2 miliona li tū malo. E se lau ma le 2 miliona
i le tausanga. I le 5 tausanga. E 5 se lau se 10 milioni. O lea ua whamatu a wā lea tina ina o se tātua tunu. E le i titi le nei se lene. Ai o le whamoe moe o le malo. Ina ia tina. Lo ia manoa tu iai tupe whawhainga luenga. Le si le whamoe moe. Le nau tainga. Ina ia responsible i tu malo. E lato tupe maua ma tupe fasili. Ai a ia whaawa upea le atinae. Sustainability lau whio. Whamoe moe le nā o le tātou poloketi nei o le miliona lau whionga whongtalai. O le a i le au te lenga lau whionga whongtalai. Nau te inga le nā i le atina ina o tātou tangata. I le atina ina o ainga, o whanau, e o lava, pule mamalu ali fai pule, fale tua matausi, e o lava e kālesia. A wā lava le soifua manuia o tātou tangata. Nau te inga lau whionga whongtalai, i ai puipuinga, whawhita auli o nei aso. E lava o na saunoa le whionga le. Kamai tā e mi stau tupe. Te ngai man tanga luenga o leo newe. E le whawhita auli pe mo sau no i ai. Whionga i sui whai pule. Whawhita auli o le eisa. E le ma whai ono tātou a ngai atia. Aolo iai whatasi. Ma mala ia lau whionga tulou mota. Le nau ta inga. Ina ia tineia. Ia ia whawhita auli. Le ngata li sawanga i tutonu a inga manu mafioanga. E whapena foi le tulanga ia o lo tātou whala au. Whasaina. Lau whionga whongatalai i le leo te lenga lau whionga. O matanga aluenga a le whionga le li Palemene. Tanga luenga o le Palemene, tanga luenga o le loia sili. Mai se le metanga luenga vai fafo. Ma le metanga luenga o tangata, o pulea tangata whainga luenga le malo. Telefina ngalo sa whaalia. Ele mamalu o whai pule. Ma ua whamawina i leo te lenga. A wanga luenga whatino lau whionga le whongtalai. E tai, o le fautuanga na tuina mai, whamawina lau whionga. E mai se lava le puipuinga o tua oi whawao malo. E le ngata ia i latou e whaimalanga mai, e whapena foi ia tūlanga o loe awina mai tutonu. Ma o whamawina le nganga whaalwalo lo ngā lue so tau wai, ia le mta ngā luenga o le Palemene e ala i le tātou immigration. E mai se tā ngā luenga o whātoanga e ala tātou biodiversity. E mai se foi le mta ngā luenga o le tiuti. E ala i o loa lauina mai tutonu. Lau whionga le whongtalai o le tulanga whamawina ia i le tātou loi sili. Tulanga i whautuanga i tūla fondo. Tolu nei tūla fondo sa tā ua sui malu. Ma o le anga lulu so tau au ai ia le loia sili. Ai mai se ta ngā luenga o lo whiangai ma tūla fondo. Ini tūlanga tala whiangai. Pea tusai ma le whinangalo le whionga le Palemene ma le kāpeneta moni suinga tala whiangai. O le mai se foi pe ona ta ua tūla fondo e le tu se ina o matanga luenga pe ona ia matanga luenga tute ma matanga luenga o tupe maua lau whionga le whongtalai o lo o na tu le ua mai ona tadi ai le whionga le minsta ai pe ona whamanino ua mai ona whaamaunia le tu se ina o ne matanga luenga e whainga malo mo vai atu nei lau whionga o tūlanga u whamatu ina atu, o tūla whono e wha
Mautu ai le tu ese seino se fofanga. Fa mo le le fautuanga mai le mtanga luenga. Il temi nei e o lo ta oto ia ile langa tonu ia vai o mai ona ta pena e fainga malo. Au ia ni si vai ngo fa ma wina langa ina ia ma fai ona fa tu la fonoina fa tinungo nga luenga malo. Petai menino ia ile feonga loisi tu langa tal fengai. Te ona sau no ia le mamalo sui. Ile eni so sui sa noa ile tulanga ava no fainga luenga ia ile le fatu muina o tatu ava no fainga luenga lau feunga ile ontalai lo ia ava no fainga luenga ele o fatu muina o tulanga masani tau sanga teitas tele mafuanga e tupu ia tulanga fapea pe o tangata ia e whamawai ma otu isi waenga ia pe malanga foi fafo ia o fiai foi ia pe amaua inisi whamanuyanga ia matofi isi mtanga luenga ia po fafo foi I business tu maoti whala tonga malo ava noa ia e le mawhai ona tau fia I tupu ai le tulanga o le ava noa pe o au no fenga luenga lau fio au fama wina le ia tua lalo sui fe pule pe au na sa no le tulanga o seleni fa sawina ai mai se foi seleni te tau on fa mai ia pe ona te pena ina ia tatu tala fa tau tupe ia foi singa luenga fenga luenga e tau sa ili ai I tangata to mai fa pitoa fa tumuina ona ole uti o la tou e ai to mai manga va atal fengai ia mo ia fa mo ia miselava nga luenga tau insinia ia mai se ia a mata fa pitoa ia o lo o fita tunga ia mai le tau le nisi ai se foi le tulanga tau la fumanu fa toanga mi se foi fa ia onga malo ia peo o ava noa ia lo uti ai e mai se atu tonu ngā luenga al malo. La feo lo talai ia o lewa whamawena foi wa lo fatino le longa tele al komis al tato public service review ia mai lava tau sanga lua ia wa mai ai le tavatino e vainga mua ia maulo whanga solo pea ina ia mawhai ona to oto langa tonu langa ia tu lumana mai se lava ia wanoa le fatumuina po mana umia pea tele ai ai mai se foi ia ava no tala fengai awa fa malia ina fa tinongo nga luenga malo mai le taimi lau feonga ia pe au na taua sa foi ia le malo sui I le tongino fa monianga mo fa ia onga ia po early childhood education fa mole ia le ta upu ia nga fa mantanga luenga wa onga petai ia inga dua so tau au ia malala pisa sila tu ai tong ia ina ia fatinu lenga ile tulanga tala fengai ia ole te lenga le ala fenga ia le sile le tulanga le visa ato visa lo mul mai tanga luenga mai an November ile luo lima o ila to umo tanga tanu o Pasifika mai atu no Pasifika o fiam Samoa e me fai ona u fale New Zealand e no ma se visa visitors visa pe o le visit pe o le telenga lea ia o le moli mai ia ale tatu mtanga luenga o vai fafo ia o le telenga lea o mata upu ia tanga luenga le fionga le Palemene o lo lalo le mato ainga taimi le tu mau ia mo le nei taimi la fionga talai no wo mai lea ia malia lava la fionga sui Palemene le se malo le mai sui fa la totolo o la se mette se me fia fa sa ma malvanga pulmuri na ele sa no ngale sui Palemene ia io visa
Ia se sa. Talanga ia tunu fafo. Sanga luenga le tatou malo e so soni ia il fengta mal polonga la wil tatou tunu. Lenga ko le visa New Zealand le visa Australia o mo ko fenga ka ko e kaunga ka. Ale mtanga lava sa fiu New Zealand tar sanga mai senga ko me hole le alu online ia mea ailem fai. Ka ke le mana o i fai pe i ofisa ia. O fai fa pe tai fa fengo fi ai mo New Zealand. O ngalu online mea. Mo la tau afengo fia o feng tate ne mo tatou mo tatangata ma tulanga ele lau tele o tatou tangata ya me sera le le mqa ma wo le ngata le ma wo lungo tele wa tala le o mai e wa waku ave me ho yo pu fa tasi mai si o so o ile lo fa tasi tata sanga tangata mai Asia ma Afrika ma tangata wa pena e mangingi ya ko me tatou tangata e o mo kwa ke le al fa le tonu le o ye o isa tangata ita to fai pule ma at tu le le malo o foi fai au mo fi o tangata eu lem fai no ia se fa mo moli o ka o nga fa a ve sta to lango i me foi kam foi na isi tangata sa mo in sila ma pasifika ia fai o ma o lunga la to visa ia se kam fai ngo fi mo tangata ia ina ka i sila Australia foi la to wa pe nga ko sa ngwa ko i su yo netu e o ngo solution tu no ia e visa free i sila e alem ko ile vonga ko fai pa anga mo Zealand mo ko o peka ko se uso ia ele fai on tupu na me motato ia ole pa anga le tau na tanga ia tato malo Fenga fai ata lava no vio ngol fo fetalai Ia se malia la vala wo fio ngai le suite tai la ngalena mo mo ria sa fatal. Se tu atu le vanole fa la via sa fatal. O se me fi fa sa o pe. Ole me fi fa mam. Ia le le sa no. La fionga le sumi staff after tele su palmia after tele la mo sa no ole me silin tawa ole visa le o tawa tau foi mai nei ai fato sia tu in Fonotaga ma workshop for ole visa on arrival in New Zealand lo fanga solo lo tula yatula alo fangia lango le visa on arrival in New Zealand lo ngalu ele fionga ya afanai ia malato committee ia o lo fa foi le tulanga in sila ia pe le ala le tula ia tu mal fa lo le fiona su mensta o su palmia ia se tu atu le vanole fionga le suite tai le tuanga ia ona la foto lo le fionga le palmia ia o in malai fina a tai lo vionga fo tai mo le no le mta pula le tasi ona le foi sa ta u le ta la gan tu malo sa ta pa pola to la position ta to malo ele me tau pule le visa le free visa le pe ona sa no hoi e sui manu e o ma vai atu ona e ele tai tonua na o fio ma sui pan bia e tau wa ona na i pe e le mano New Zealand e ona the spirit on the treaty of friendship a vil fa taua ole o nana tatu o si fe ngai man mano New Zealand ina o tatu tuto tas ma fa se lo malo New Zealand mai ata to ina uta to tasi da fe ive se la o su ma le lua nan tato o si fe ngai o tala le nana wa fe ma sui pa mi tau na honor the spirit of the treaty of friendship ia tu lai mai ala o fio ngai le ia malia fenola fio ngai sui pa mi lo ia fa ula vela fio ngai tai le ko ngai ia sa mo ese me fia fa sa ia sa noi te falanga tu va per lei le tourist visa o mena sa tauna iai e atunu uma o le Pacifica o le tourist visa e o toitanga ta fa to es mai a taunu la le se visa on la fatonu le tata le al faiso na visa vol tor masina em fai on a nofo e di tono o New Zealand te ese mai o mela le common il tele o tunu ai mesial commonwealth ai o le mesili on la makaukia ai mesial New Zealand Australia la to ofisa e nei e mala malama le ile nganu o Samoa ao fa la velave e mo mia mai tatu ainga le matai o le ainga e watu fai fa lave e fiu o lo office o le kokele ia e o le vasonge o aku foi
ia lo faia le o le tusi ma le whanonoa ave a New Zealand i te tonu nei ave a Australia e le te tau on le malama i langa nuu o Samoa ai meso le no nofo i nei isi whai au e whakasa o atu ia tia ua fiu ia na ave la lo tusi whatoa mawhai no a whai au e le kakau o ngā kawhia o la tau le o atu i o e whaamio le lei tangata o le tātou o tunu ua mio leanga ai o le makua maua e o le melea e whai New Zealand masukali paua le mea ia te tala tātou tangata i mo whavelave e mea ka ua ngā te tala o tātou tangata mo whavelave whafose ma tātou tangata atu e asi whanau New Zealand toi fo mai e le mawhai e makua le anga le mele olo iai ai nā paua le malosio e mwhai ai o na sui le melea o le tātou malo e peo na saunoa le sui te tai e tāua tele le lo tea o le mtau pune nei i lalo le tātou treaty o le treaty le o le whawhawo inga a Samoa New Zealand paua na le treaty whapea na saingi New Zealand le sa si treaty whapea alal mea lai o ngale kausisia mea le taun tātou turi loa o le whautuanga Malo whaftai lau o fionga i le a foi le tai lo i tuhai malia lava lau fionga le sui Palemene sa i tau ia malia lau o fionga le tai o le tuangai ia ona o tātou whamau ngā Fonotaga i hensat anga le mau atu sa e sauno anga whapea ona o visa o whaife au e anga i New Zealand ia ona o tātou tangata a mio leanga whautua ina le whamau ngā le ofisa ina ia tu ese le vaenga o le saunoanga ma le anga whaloalo e wha mio le leina ia tātou whanau e wha le kongu le lako a mio le aka ke vai aku me le kupu fo isi ka ku whangau wa a fia i mei o kengi a o le tau mo whainga a e kalesia e ave lotu tasi nā mea tau te ia lewa mau atu ia ono la fonga ia ai malie le whamau ia sui le upulea ia wha mio le leina masanga wha tili ai le ngā luenga le tala le lei ma le nganga whaloalo lau fionga sui Palemene o le visa lava le u iai wha ula vea i e wha ia se isauno ia lau fionga sui Palemene Wa leo le meta tau pole ai nei tala ole le Palemene i le ese o whauinga ina u ai la whaina lau fionga o le nganga ia ina ia mamalu le o le Palemene wa isi le vaenga te mai tau ai ele tulanga iai o le whaupunga le ilo whio. Le la whateo tu le. From November 2025, people with passports from Pacific Islands, from foreign countries, including Samoa, can visit New Zealand from Australia without a visa. Ia le tulanga na le iai. O le a tutilo iai, lau whiong long talai, la sole nei. Nei vai aso ngā luenga le whionga le Palemene, lo fatal no vai ngai. Lo fatal no vai ngai. Sa mātou alo ai le tulanga le nā, lo tilo mamau. Awa salo, ele misi foi, ia, official whionga minsta. Ile o atuo, o i lātou e tārsanga, mo tusi e la lango. Ia i lātou visa e whapenara o whionga ele te whongtalai. E whaftai u whamawina le tūlanga o iai. Ia, i tātou pautuanga, ia, awa lawa le ngā iluma o le tātou ngā ruenga mna tinae. Lo whionga lo talai o na wo mai lea i le tūlanga tātou infrastructure. E lava o na tau whai atu le teime sola le atina o le atunu e tāua ai le infrastructure. Atia e o tātou tangata, atia e tātou infrastructure. Mawhitai te usanga i tele, i le atina ina o le vaenga. Pei tai, ia, whengai pēr malu i tau. O le
tātou ngā luenga te tele. Ma o le lutau ngonga lo e nite, o le tau lo whionga whontalai. O le tau e whatino ai ngi ngā luenga. A tu se tau whataitai, e ma whaiona meta mai mo le whataeno se kilometers tas. Whaiona meta mai le miliona, e tau atu le tolu ma le afa miliona, le tau o kilomita e tas. E le o toi tango fia. A me se foi lau whionga, au le tau, i le lua sfutau sanga talua. Sa ma whaiona whatino le ngā luenga, i le lua se lau afe. E le atu se lima se lau afe lau whionga. Le onga leo le tulanga wa iai, mai lo u sila to an malo ia i le tulanga e au ona whatino i le vaenga. Ia ina i vaenga e tātou te sa amata me le tāpenanga o le tātou reform, pēan si field reform o le lua afe, o le lua afe, ia le sa avese tātou Public Works Department, ia ai whatino le tātou Ministry of Works, ia tu whatasi e male tātou transport. O nā le sa tu o tuai tua le whatinonga o tātou luenga i konkalate, ia pa ua outsource i tua le whatinonga o ngā luenga o wala, mai se fwoi ngā luenga te tele, o le whawina o tātou whale. Au le meu mai tau wina lau whiong, ia o le mawhai o na tutu na i le malo e fwoi ana tupe mau i lea taimi, ia le tau o tātou ngā luenga, a fua i le whai o tātou sanga, ia mo au wala ngā lue a i le neipi whona Palemene. Tōru sifuru ono i poru, ai lua sifuru lua i sawa. Lona winga 5 sifuru walu ia tātou awala. Ia whapela reta i le minimum cost, te i miliona kilomita. Lona winga 5 sifuru walu miliona pe tātou tu i lau te lenga. I le nganga lea, o mana onga uma o nuu mai tūmalo, o se mana onga te tau, o tala whengai. Aisa, o i whamai moe ai, te mau a ingo se tātou atunu. O le nganga lea lau whionga whongtalai, lea e tau mwhai te toi sila siti toan malo, ma whenga malo. Ia, i le tapena ino le whenga whawai tala whengai. Mo lea whamai moe lau whionga whongtalai. O te whamaru atu lau whionga sui Palemia, taluai o lea o mai tai mo le tātou malo longa, o vai rupe ina ari sao noanga lau whionga. Lea mwhai on whauau pēr fo i mai tātou malo longa. O te whasisila atu whatatia e se nei tau on manga le whono au whai tula whono mo le malo longa o lea fiafi, tātou tito e tau o fia le tula e fitu lea fiafi.